Ondo etorri Prestik Gazte Lanbideren Azokaren laugarren ediziora. Bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta edición de Prestik. Prestik hori da gure aurrean daukaguna. Topagune bat eta aukeraz betetako leku bat. Lana topetako aukera bat. Aukera bat, jakiteko zelan jarri martxan zeure enpresa proiektua adibidez. Prestetan jarraitzeko aukerea, areago bikaintasunean presteko aukerea. Aukera bat jakiteko zer laguntza moeta eskatu behar den idei bat enpresa bihurtu daiten. Aukera bat, antolatu diran 25 hitzaldien bitartez beste gazte ekintzaile batzuen esperientziaren barri izateko eta enpleo eta ekintzailearen arloko 32 tailerretan parte hartzeko. Prestik sigue siendo esto un punto de encuentro, un punto creemos que de oportunidades también para poder encontrar un empleo. Oportunidad de conocer cómo poner en marcha tu propio proyecto empresarial. Oportunidad para seguir buscando opciones de formación. Oportunidad de conocer las ayudas a las que se puede optar en este camino. Oportunidad para conocer la experiencia de otros jóvenes que han andado ya este camino. Prestik, Gazte Lanbidearen Azoka Bizkaiko Foru Aldundiaren sailen arteko koordinazioaren frutua da. 2009 urtean lez. Eta eraberean, jarduera ekonomikoa eta enpleoa sustatzeko Aldundian egunez egun egiten dugun lanaren adierazle bat da. Gaur, atzera be, erreplikau behar dut mezu bera. Orain dino be, gure lehentasuna da jarduera ekonomikoa eta enplegua sustatzea. Hoy, igual que ayer, este sigue siendo nuestro mensaje. El intentar promover la creación de actividad económica y es ahí donde veremos que se pueda ampliar el empleo.